Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дони Кейджи каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 23 август 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик, достор. Сокулук мал базарынан койлордун бааларын билип, андан кийин этап менен көргөзүп беребиз музоолорду, уйларды. Баштадык, тугандар. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып коесузбу? Я. 12ден серкелер, эчкилерчи? Ya, serke. Arashan eski? Arashan eski deydi Baykemiz. Tura aytыңыз elderge, tura Bayke. Qanchadan? 15'ten 12,5dan, ha? Yaxshi. Dostlar. Aleyküm assalam. Yaxshi Bayke, özünüz qandaysız? Yaxshi, minakey. Qancha bo'ldi? 14. 14 aldыңызбы? Aldık. Yaxshi bulchu. Qanchaga? 14'ke aldıktır. Mana 14'ten aldıktır. Ha bunu qanchaga aldınız? 16'ga aldım. 16'ga soyuş mu? Yok, soyuş. Ha, çarba koygan 16'ga aldıktır. Mına bazar kızı, layıktanan tırs. Assalamu alaikum. Qandaysiz? O qo'zg'ochqorlar qanchadan bo'ladi, qo'zg'ochqorlar? 11'den bo'lsa ketadi. 11'den beresiz. Oh, bağı tushib qolganmi bu aka? Ya. Tushdi. Manaki qo'zlarni ala turgan sezon keldimi? Keldi buyursa. 3 bosh bor ekan. Alıb qalqala deydi aka, mana. Ha, bazar qanchadan berdi? Bazar 34'den, 31'den. 3'öne? Ha, 30, 10 mingden. Ha, uyda dağ var ha? O жақсы ekan. Yok, turgunlar var. Anda ala turgan bir tuğanlarga nomer qaldırıp qo'yingыз. 500 05 70 73 11 ekan. Ma'qul aka. Sodаңызды bersin, he? Bazardın görünüşü mına. Tuğanlar qayra jolga chiqib kettir go bir tuğanlar. Oybo. Mana qo'zg'ochqorlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Qanchadan? Qanday? Seniki mi? 21'den. Bu iki tiş mi? Nartalar dep qo'yam. Je qo'zular. Mana qarabanoz 21'den ekan. Mana qo'zular ekan da. Soda bo'ldi? Ha? Soda bo'ldi? 18'ke bermey koydum. Ekön 18 mingden her birini. Semiz. 25 dep so'radi. 25. To'qti bu. Gemi var, cho'ng. Gemi var, cho'ng ekan. 25 so'rayotadi. Tush berasiz. Qanchaga soda bo'ldi, aytingchi aka. Bas Chiqalak qancha beryapti unda alarmanda? 18 beryapti. 18? Ha, 18 beryapti, beryapti. Sodangizni bersin. Mana qo'ylar. Aka, assalomu alaykum. Qo'ylari sizda-ku ya. İşleriniz yaxshi? Qanchadan so'rayapsiz? Cho'ng qo'ylar. 2 qo'y 60dan. Tishlari qanday mana? 6 tishlar mana. 6 tishlar. Mana bular qo'chqordan qachalik be? Mana qulog'i yalbiroq. Qachalik ekan, bir vıqti qo'chqor qo'ysa, ha? Bunlar 55. Qo'zu. Qo'chqor. Qo'zu qo'chqor 55. Liniyasi ne? Qulog'i 20 deytemi. Qaysi liniyadan? Gulliver, Marshall degan qo'chqordiq liniyasi. Bularchi? Bular 35'ten. 35'ten. 45. Bu 45. Bu 35. Bularda qo'y bu? Qo'ylar. To'qti bu. 4 tish, 6 tish qo'ylar. Mana 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan. Yaxshi, aytыңыз. 508. Ha. 03 19 83. Mana o'qitingizlar, tug'anlar kerak bo'lsa chalaversangizlar bo'ladi. Qayerda olasiz adres? Safqos Furins ekan, rahmat. Qanchadan bularınız? 15'ten. Ecem jarmashdi. Biri 15 deydi. Qayra qo'yaverdi jipti. Ecem qatı keldilar. 15'ten dese qo'yaverdi jipti. Har biridan 15'ten so'radi. Tug'an, bahsini aytib qo'yingizchi. 23'ten. Mana 23. Qo'ylar, Qo'ylar mana 23'ten so'ralyapti. Yaxshi. Buni ekov qancha ekan? 16,5 mingdan ekovni so'rayapti mana. Qo'zg'ochqorlar, Qo'zg'ochqorlar. Soda bo'ldi bu tug'an. Qanchadan berib edingiz? Bolalikka 13,5 mingdan mana realni bo'ldi. Berib beribdir 13,5 mingdan. Mana semisteri tart degan bir tug'an. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Semester qanchadan bo'lyapti? 18'den. Mana cho'ng-cho'nglari qo'ya. Mana merinos bor ekan ichinde. Qo'y bu. Ha, merinos emas ekan, ha? Ha, bo'ldi. Quyruqda ekan. Ular 18'den. Aha. 20. Ular 20'dan. Mana ular 18'den. Ular 20'dan. Ne sizlarga? Ha, hozir ortidan ko'rgazib beraman. Ana, buni qo'zingiz qancha?
11'ge bıçakka ilinет eкен, ha? 11'ge. 3'ü? Ha, boldu. Mana ekөөsü bu yakta eken. Mana 11'den urgaçı. Ha, baykemde yaxşı koylar bar eken. 20'dan o çoңdor, ha? Semizler. Mana artından görsöteyim. Mana 3'ü. Molar 18'den. Kozlar kançadan eken? 12'den. Urgaç erkek. Urgaçlar mana 12'den deydi. 4 baş. Bu koçkor şu koçkor. 20 so'rab atamiz. 20? Koçkor, ha? Ha, 20. Uşular soda oldu mu olar? 11'den. 11'den beri verdin be. Ha, 12'den. Bir 11.500 olmasa beri öğretkensin de. Buyurursa. Soğudanını versin. Bırak dayar eken. Urgaç eken de bolğan, he? Bunda baylağınga cününü alıp koyuptu. Dayar. Жақсы. Anda mese dostlar yettik. Arka ötkөtүp көргөзүп берейин эми. Мына жакта 2 жаш бала соода кылып атат. Кочкор кимдики? Ассалам алейкум. Кандайсыз байке? Канчадан бул кара менен могу? Bul 80, bul 60 ming. Бул 60 миң, бул 80 миң. Тиштеричи? 2 tiş, 2 ötek. Эки өтек 2 тиш жаш экен, э? Мына караңыздар, кастяктарын. Булар уже койго дайын, э? Dayın. Мынаки, эттүү эле экен. Жакшы экен. Кайсы линиядан? Жөнөкөй. Бул широкийдики. Мына куйрук баштарын көрүңүздөр. Мына. Жакшы. Соода болду байке, бул башты карасаңыздар. Боло элекпи? Онлайн соода кылабызбы, онлайн? Жок, а? Макул. Балар бир айтып коюңуздарбы? Son. Şular çok eкен, жақсы son. 17 миңден? 17 миңден туугандар, мына карасаңыздар. Кочкор козу ургачы, ургачылар 17 миңден. Ичкилер бар экен, сүт багытындагы. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сүт багытында ичкилер кимге карайт? Берик. Сиздики? Ассаламу алейкум. Канчадан баалары бул? Айтыңызчы бир. 15'den 25'e. 15 миңден 25 миңге чейин. Канча литрден сүттөрү бар? Alır 2 litre. 2 litrden бар, э? 2 litrden бар дейт мынаки. Мына желиндери жашпы? Жаш birinci ekip. Биринчи, экинчи туут мынаки. Номер калтырабызбы ушундайлар сурагандарга? 501, 501 06 06 33. Мо арашан кочкор канча? Бул да сиздикиби? Баасы канча? 200. 200? Не линия бул? Я. Боярский деген. 200 миң. Тиши кандай? 2 тиш. Бас 200 экен. Макул, рахмат. Козуларыңыз канчадан байке? 10 mingden. 10 миңден. Ургач эркек? Ургач эркек аралаш канча айлыктар эми? 4 aylık. 4 айлыктан 10 миңден сурап атат мына. Козу сезон башталды. Алсаңыздар болот азыр. Мынакта ак койлор бар экен, ак койрол. Ассаламу алейкум. Мериностор канчадан? 15 миңден экен. Семизби? Эттү. Каяктыкы? Карабалтанык. Мына. 15 миңден сурап атат. О, байкем дүң алат экен. Бола турган сурап атат достор. Мына. Соода. Оп, бисмилла. Өтүңүзчү. Соода кызы болот окшойт ушул жерде, я. Буйруса эттүү эле экен анда, э? Жаштарбы булар? Тиштер токтогонбу? Жок, 2 tiş. 2 тиштер экен, э? Мына 2 тиштер экен. 3 өлө 2 тиш. 6 тиш дейт. Байкем ачпай эле көрүп койдуңуз го тишин. 2 tişler var. Ачыңчы бир. 6 тиш дейт, кана камерага көрсөтүңчү. 2 тиш экен, жаш экен. Эси билет. Жаш. Жакшы эми, соодаңыздарды берсин эми. Карап тура бергенде эч пайда жок. О, канчадан болду койлор? Баалар айтып коңуз. 17 ming. Алдыңызбы? Буйрусун. Муну кичине жемдеп койсоңуз бар го, мыкты койлор болот. Карасаңыздар, муну арыгыраак экен да болгон, эти. Каяка кетти эми? Ушул жерде эле. Сонун алды. Тиштери кандай экен? 4 тиштер экен, жаш. Жакшы. Бирөө соода болуп атты мына. Мына соода. Канчага болуп атты? 40 ming so'rab. Ургач экен, 40 миң дейт. 5 aylık. 40. Канча берип койдуңуз байке? 40 ming berip atат. 40 миң берип атабы? Канча сурап атат эси? 48 бер деп атты. 40 миң берип коюптур. Мынаки, могу козулардан көрөлүчү, өзүбүздүн жергиликтүү козулардан. Бул жакта да жакшы экен го. Канчадан байке? 10 миңден, э? 10 миңден экен. 10 миңден 4 баш алат экенсиз, 40 миңге. Байлайсыздар. Эрте жаста сатасыздар буйруса. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Колдон келишинче тартып көргөздүк. Ушуларыңыз дагы ондобу?
Ya. Bular kaçıdan bunlar? Ha 13,5'dan öngörü. Bunda ekan 13,5 mingdan ekan. Buna semisarchi. Arıqlı ekan. Görgөz berdik dostlar. Emi hazır içine girip bodo mallardı görgözüp bergen hareket kılabız. Like'lardan tırs basыңızlar.